vreme je za našu temu dana. 9 godina posle smrti Slobodana Miloševića postavlja se pitanje šta je danas njegovo nasleđe u Srbiji. I upravo sa Živadinom Jovanovićem, bivšim ministrom spoljnih poslova, i Jelenom Milić, predsjednicom Centra za evroatlantske studije, o tome razgovara Aleksandar Miladinović. Dobro večer, dobrodošli na B92. Gospodine Jovanoviću, vidjeli smo ovu priču da u Ranilugu na Kosovu postoji inicijativa da Slobodan Milošević dobije ulicu. Je li time krug zatvoren? Na Kosovu je počela njegova politička karijera, na Kosovu je posljednji rat koji je izgubio. Je li tu neka simbolika? Ranilug je velika koncentracija Srba na Kosovu i Metohiji i oni ovom inicijativom pokazuju u stvari svoj odnos prema pokojnom predsjedniku Slobodanu Miloševiću na jedan pozitivan način. Oni su pokrenuli inicijativu da jedna ulica u centru njihovog grada nosi ime Slobodana Miloševića, a vlasti u Prištini su to odbile, navodno zato što po njihovom mišljenju ulice u gradovima na Kosovu i Metohiji ne mogu nositi imena zločinaca. S druge strane, u samoj Prištini postoje ulice Billa Clintona, postoje Blaira i tako dalje, koji su za veliki deo srpskog stanovništva zločinci, jer su bili lideri agresije NATO pakta pre tačno 16 godina. Ali, gospođo Milić, ovakva inicijativa slična nije prošla ni u Srbiji. Ranije nije prošla ni u Leskovcu, nije prošla ni u Obrenovcu, ili Srbija time se također odredila prema Slobodanu Miloševiću? Pa određuje se polako, ovo je jedna površinska manifestacija ili malo dublje konfuzije koje je posljedice toga što se nismo konkretno i brže odredili prema tom režimu i prema svim njegovim zlima koje je učinio, ali očito da proces postoji, ili je jednostavno zaista jedna neprimerena pa i štetna provokacija koja, nadam se, neće uspeti, jer nije ni u čijem interesu, pa nije u interesu građana Srbije i srpske nacionalnosti na Kosovu. A koliko nas inače u Evropi i u svetu prepoznaju po Slobodanu Miloševiću i dalje? Čini se da... Sve manje na svu sreću, sve manje na svu sreću. Da li se Srbija oslobodila imidža Slobodana Miloševića koji vlasti koje su došle posle 2000. su dugo pokušavale da isprave, gospodine Jovanoviću, jesu uspjele da promene imidž Miloševićeve Srbije, koji nije bio pozitivan u svetu? Imidž Slobodana Miloševića, imidž Srbije se menjaju se i odnosi Zapada, zapadne inteligencije i nauke, a i zapadne politike prema Srbiji. Sve više se priznaju greške i priznaje se greška da je 1999. godine prekršeno međunarodno pravo i Povelju Ujedinjenih nacija kad je Zapad poslao NATO trupe da napadne Jugoslaviju. Ali te promene idu paralelno u Srbiji i u svetu i ne mislim da su samo površinske, mislim da su dubinske. Vi vidite da u Srbiji više nema, da kažem, tako ostrašćenih kritika ni na režim Miloševića, ni na Miloševića kao takvog. Sve više bilo kritika i u novije vreme ovog režima u odnosu na prethodni. DOS-ov režim se vadio greškama Miloševićevih, da kažem, saradnika. Ali i ova vlast vrlo često pomene da je i DOS nasledio probleme od Miloševića. Dakle, i dalje se vrlo često spomene da naši problemi zapravo svi potiču od vremena Slobodana Miloševića. Ali da vam kažem, ono što je istina, nije Milošević ostavio recimo 30 milijardi duga. To je napravljeno posle 10. Nije ostavio Milošević recimo upropašćenu industriju, privredu i tako dalje. Nije Milošević odgovoran što je procesom privatizacije izneto preko 51 milijarde dolara od 2001. do 2011. godine. Gospođo Milić, ali šta jeste ostalo posle Slobodana Miloševića? Pa evo, masovne grobnice, premeštena tela pobijenih civila albanske nacionalnosti koji su posle još prenešeni u sekundarne grobnice u Rudnici, na primer, pa ostali su verovatno još i počinitelji koji su ili penzionisani, ili su negdje u inostranstvu, ili su u sistemu bezbednosti u drugim strukturama još uvek u Srbiji, koji mi se svi moramo suočavati sa njihovim delima. Naš proces demokratizacije se usporava zbog toga, suočavanje sa prošlošću. Mi smo juče prekjuče bili svedoci jedne vrlo hrabre i dostojanstvene poruke gospođe Angele Merkel u Japanu, koja je rekla koliko je Nemačkoj trebalo i kad je Nemačkoj krenulo i koliko je trebalo pomoć njenih partnera da se ona suoči sa svim zlima koje je učinila. Ona je otprilike to isto sugerisala i sadašnjem premijeru Japana. Očekuje se to i od Srbije još uvek.
Čak nije samo pitanje ni ljudskih gubitaka, a pitanje je zaista i finansiranja suludog agresije na Hrvatsku i na Bosnu, činjenice da je Srbija bila i tadašnja Jugoslavija pod sankcijama UN-a, ne Evropske unije, nego UN-a, da čak ni Rusija nije u Savetu bezbednosti zaustavila, mora da je postojao neki opravdan razlog za tako nešto, pa kad se i ovi finansijski sve skorovi tog režima gledaju, mislim da se i to mora uzeti u obzir, pa da se također mora uzeti u obzir i količina novca koju su izneli zvaničnici tog režima na strane računa i sve živo. Kad se sve to uzme u obzir, čini mi se da je taj režim ostavio nesagledive posljedice ne samo po region, nego pre svega i po građane Srbije. Gospodine Ivanoviću... Smatram da svi zločini treba da se istraže pomno, detaljno i da svi odgovorni, bez obzira na nacionalnu ili versku pripadnost, treba da odgovaraju zasluženo. U tom smislu bih teo da podsjetim auditorijum da su zločini za koju odgovornost nosi srpska strana ili Srbi uglavnom istraženi i ako se otkrije neki novi zločin ili počinilac i takvi Srbi treba da odgovaraju. Međutim, ono što je problem danas, to je da nema odgovornih za zločine protiv Srba. Nema odgovornih na Kosovu i Metohiji, nema odgovornih ni u Hrvatskoj, ni u ali upravo se najavljuje i formiranje nekih sudova koji će se baviti zločinima na Kosovu i... Nikako da počnu da rade, najavljuju se stalno, ali nikako da počnu da rade, nikako odluke da se donesu o tome. Ni u samom Haškom tribunalu naravno nije suđeno samo Srbima, ni pred domaćim sudovima u Hrvatskoj i u Bosni nije suđeno samo Srbima, daleko od toga, vrlo je jasna to aritmetika, ali nemoguće nametnuti jednu lažnu simetriju i relativizaciju zločina, svi su bili krivi, sve treba podjednako odsuditi. Ne možete vi recimo Sloveniju osuditi ili Makedoniju na isti način kao Srbiju, oni nisu učestvovali u toliko ratova samo u bivšoj Jugoslaviji, tako da je i ta jedna relativizacija i nametanje simetrije zločina također nezdrava. Na kraju krajeva nezdrava je onda i zbog toga da nastavite da insistira ako hoćete čak i taj ugao da se ispitaju i svi ostali preostali zločini nad srpskim stanovništvom ili nad građanima Srbije, zavisno da li govorimo o državi Srbije ili regionu. Politička ubistva su također relik 90-ih, gospodine Ivanović. Stvari su suviše ozbiljne da bi simplificirali. Dakle, nema odgovornih za zločine protiv Srba na Kosovu i Metohiji. Pogledajte šta je sa žeteocima, šta je sa... Ja sam se vratio na politička ubistva u samoj Srbiji koja su se dešavala tokom 90-ih. Šta je sa odgovornima za trgovinu ljudskim organima? Mi nemamo razloga da budemo, da kažem tako, i naročito čutljivi, obzirom da Srbija čini sve da odgovorne sa srpske strane budu izvedeni i izvedeni su u procesu. Do ove posljednje rečenice, gospodin Janović je donekle bio u pravu. Zaista postoji još veliki broj nerešenih ubistava i veliki broj nestalih sa Kosova, između ostalog i Srba, ali i Albanaca i Roma i drugih, o kojima treba razgovarati i zato je dobro da će se ustanoviti i ovaj sud o kome ste pričali iz prostog razloga što je mandat Haškog suda bio vremenski ograničen. Međutim, apsolutno se ne slažem i svedoci smo toga u posljednjih par meseci da Srbija čini sve, šta više, čini mi se da čini sve da zataška ono što je poslednje, nažalost, otkriveno o razmerama ljudskih gubitaka, pre svega Albanaca, civila sa Kosova, koji su poginuli 98. 99. Samo godine. moram vratiti gospodine Ivanovića na jedan moment koji je također vrlo bitan, izvinite, a to su politička ubistva u samoj Srbiji, u Beogradu, koje smo gledali 90-ih. Je li to također nasleđe Miloševićevog režima? U jednom trenutku postojala je nezvanična informacija u javnosti da je sam Milošević naručivao neka ubistva koja su se dešavala. Slušajte, mnogo je neozbiljno baviti se pretpostavkama. Ako imate dokaze, postoje organi, predajte dokaze, neka se to istraži. Znači, i zločini i političko ubistva, navodno političko ubistva, sve treba da se istraži pomno, ali sa poluinformacijama ili pretpostavkama ili na osnovu medijskih informacija ne može se varati. Mnogo je to ozbiljno da bi moglo tako olako da se usput samo kaže bilo je političkih ubistava. Neka se istraži. Neka se sve istraži. Mi imamo sistem, imamo institucije, neke institucije istraže, a ne da mi brzamo ispred rude institucija. Pitanje je samo i da li su te institucije nezavisne, da li su obučene, da li mogu da istraže ili se mi vrtimo u krug pitanja kad je te tuži, kad je te sudi.
ceo problem, jednim od najgorih nasleđa Miloševićevog režima jeste bila potpuna partijska privatizacija i kriminalizacija vrlo legitimnih delova društva jednog i države kao što je sistem bezbednosti. Dakle, što zbog šverca, zbog varanja sankcija, što zbog izvođenja ilegalnih operacija, mislim iz 1000 razloga, taj sistem je zaista bio visoko kriminalizovan i onda je teško očekivati, pravosuđe je bio deo tog implementacije te politike i teško je očekivati da jedan režim koji je to činio nema jako dobre mehanizme i da to zataškava, ali... Zamolit ću vas da samo za kraj ovog razgovora pokušamo da kažemo šta će Miloševićevo nasleđe značiti za budućnost i za imidž ove zemlje u buduće? Kako ćemo Imaće ogroman značaj za budućnost. Milošević je, da kažem, doneo ustav kojim je ostvario jedinstvo Srbije, doneo ustav 1992. godine kojim je konstituisana Savezna Republika Jugoslavije u eri raspadanja bivše SFRJ. Milošević je doprineo i bio ključni faktor mira u Bosni i Hercegovini, prekida građanskog rata, a ne obustavljanja srpske agresije. I u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini na delu je bio građanski rat. Milošević je zaslužan za rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti kojom se garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Što smo izgubili pravo da naše institucije budu na Kosovu, pre svega vrlo apsurdan način na koji se tumači 1244. Srbija je danas jako različita zemlja, na svu sreću, od Srbije pre 2000. godine. Mi smo zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, zemlja koja je nedavno saglasila individualni akcioni plan partnerstva sa NATO-om. To je sve jako dobro i to su sve pozitivni koraci. Sad, pitanje je da li je to sve moglo brže i gro toga je išlo sporo upravo zbog izuzetno komplikovanog nasleđa koje su sve vlasti od 5. oktobra na ovamo nasledile od Miloševićevog režima, koji nije bio režim, koji nije imao podršku javnosti. To je jedno bolno saznanje koje mi moramo takođe da se nosimo. Nijedna zemlja jugoistočne Evrope nije imala takvo nasleđe i mislim da je najbolje, jedino dobro u celom tom zlu jeste što može da se izvuče, da se nauče lekcije, da se više nikad tako nešto ne ponovi i da se Srbija nikad više ne dođe u takav sukob i sa samom sobom i sa civilizovanjem sveta. 15 godina prošlo od vlasti Miloševića, ne može se sve pravdati njegovim greškama. Imali udela, imali učešća vlasti od oktobra 2000 do danas u stanju u kome se Srbija danas nalazi. Velika tema. Hvala vam puno na gostovanju u Vestima B92.